bersyukur nak Islam jong unausan hima. Ka seng jong kinong di jhor ya kepada tipkum ke Meghalaya Fresh Vegetables and Ginger Association ke bakintum ya ka khasi jangtia Fresh Vegetable Suppliers Association ka Shiliang Trader Farmers Association bat ka Green Ginger Ribhoi Association harangkat ke Yodo Khasi Penar Association mentak sengi ke arpu arterik unaitung arajar arpu sau kilalet banyak kendu ya ke menteri ke tenat karep karyang ke jela ke Dr. Maisel Amperin Lingdo na ke bentaban pensngou haka halor ke jinyai beteng jong ke jinglum khajana bian ki kalikit marep nadu ki bakit ya ki jhor bat ki wei ki bamut ban shalan ki wei pat ki jela jong ka than che tela mi ni nakalyang ka seng hadin balada banyak kendu ya ke menteri sarkar kila ong ba nakalyang ka kong Amperin kala kular bangkat selum ya ka jinyalang hagini ki sngi ki bansawan bat ka tenat transport harengkat ka tenat karep karyang bat ki wei ki tenat rekam jong ke sarkar na ke bentah banyak keren halor ke ni ke jing jong ki nong ren Iga Meghalaya Tudra Fresh Vegetable and Ginger Association untuk iga kasih iga Fresh Vegetable Ginger Association supaya Association maka Shiliang Tudra Farmer Association maka Green Ginger Ribhoi Association maka Yodo Khasi Penar Association kebetulan Meghalaya Tudra Fresh Vegetable and Ginger Association kemudian Association kemudian Maret nagani kecela si kue kecela di East Hotel din ketu kejungi kepada worship formo telah ada bikren ada bikendu batu dikti chief minister masgau sahabalan dahar bakam presiden tersong din kata sila aji bila berkap kepada dasar bede bagi no tri bagi kecur pemik bede apa yang berkecur kewan nabaru menteri itu ada pansal kepaar apa dia kenika jing lum kecena Weybridge tentang semua kisah penting waktu Weybridge ada kalian dikti yang ada banyak transport undai su perung undai su panai kapal kecingit teng kadang teng belum kecena kali kit maret apa Weybridge dan kalian kami mentang nak kalian dikti siam ajumut benih kendu buat start chat karya dengan kendu taksi buat nak kalian mentat dia dikren pun ba kita kita kecilnya pun ba di nonghi mentar kalian ini ular ini ba sebelum transport department juga agricultural marketing DIG sebelum begini knapsi buat tim kita usahung yang pada tanah kalian ini apa yang kata increment increment kalau mahasiswa belum tak kimarat di penjajah pun dari sibut pak cing siap pendik kita upaya karena pos keluar ke bentar dari hadu bentar ke cingkren lihat cingkren dari kekam kami yang pendik itu kita buat kendung taksi bagi teman bagi mahasiswa Jadi kasih siap penting kita tengah belum jenazah kan juga kasih siap penting sih belum tahu kan lagi krong aku bagi krong tentang dan belum sih aja dan kepala kita tentang kita baru cakap penjat tu bersih ki hafal ke lain ki ai empat ke receipt pat ba mana belum mikir mana belum tu cino tu bosong kata ini tu link kata time link slide kenika sintasi atasera kini dia tu misal ada sekorunan besok sekorunan kata ya sekorunan bila penting bila aku teli gaji bila ikandu kabun sin kata itu nak lagi jumpa buat preview karena Cisai ini ka jingya lum dia cenai ini ka kali jujur nak kapor sipor mendai su tak buka nomor 1 teng ribar had mungkin dia show ora teng perhat maka tam sis pak jujur bila isim sia cara aja bila lum na isu itu wet MMPS pemir step la isu itu banyak kali jujur nak kapor sipor lai komplain buat kulit hatu ihe serta menimpai ke negara yang lai komplain kan kamu sesuatu nama ini sibuk pokok nak tuai nama ikut nak ikan ikan
ayam bagi kayu jor ko mi na kani jela te mata na kapa bet ikin na kalian berserta bukan simpiai ketika kam nomor kam di zona nomor ba khatam ka sulok sunokul bila i kolom tu ngimcu lap iyo udah na kapur man kapur ha kon ha kabulok ngi sakun ala kita na kapur ngoi bagawan atakit ada leja katakit koi katakit isek kasalan di ong overload tek di ong bahailur kibeniak kan kali di kenta-kenta lada ni keren ni nak kalian binung yalam lu kim cuship ni pun ni hai kata je nak ada kim cuyo bani keren kim cuship ke pun maksud ong ba la pun nak kalian sian kim cuyera ke pun kamu kisu bengen kisu syo itu ba te nak apa sport cu jam ta te kan soden buat kapur nak kalian di nak kalian coba sian ngila isyam ke cabang meeting tinggal isyam ke rai ada belum ada kiale kita kabar tinggi masir ingin pan jikirsyano kalian jadi semalam bagi dia lang hantam lada ketahi nong hi kebukan ketahi nong ram merba berhak kita bagi pat kain tu kita ngimlak yo sudah terus keblok hantai senapur kamu tadi cakap bukan poin atau macam step ke poin apa sini kamu tujuh madu nih